Taplok bro, plus bahas bisa go 98 YouTube channel itu zat mobile repairing. Taplok bro, tas ni kena ke phone nga. Touch play ni ke phone kedai ka mana ke warnet. Kedai ke phone kedai ka Realme 11 Pro Plus 5G phone kedai ni. Taplok bro, kedai ke phone te nga suya na po jaga tinyon. Te bangat pa ini ke phone kumnom tas ni kumno kan pa kanang long na kumnong show ni phone. Bangan check detail berkat na jalan bangan sampai ke phone kumno kanang long na am. Ada barang long ta biak kalau babak dari bamlong cok ta snubok ta bangan check ini ke phone bangan pa imta kumno phone kadang la na sina kadang long na am dari barang long motherboard di biar dari bamlong motherboard wate hap change motherboard la kam lang song rem tu kan sina dah bangan sebut ni cer badan kam kan sebut bangan pa imta ini ke phone kumno kadang long na am bagan ke phone na kasih kumang ipi te bak kubli sibun kubli jar ngo ipi bak fil highlight ay subscribe ya ka YouTube channel jonga bar pelok bro kubli sibun kubli jar ngo ipi sen te so kan ni video bro ini ke phone ngecek line by line bangan pe phone ya ka motherboard ya ka charging board ya bro khat te battery mentanda te battery hap oda di battery by screen pakai panel pakai frame telah datang ni ka back panel lang te ka frame bat screen bat battery te back panel terang dan pa kadang lang back panel te bat ni ngecek ini phone bagan pet kumno phone kadang lang da blok bro te blok bro please ya pe banakot te to ngana bang nera tangan ay bakan standard kenang kelak dalam video mah te blok bro ke phone kelalong tap bro te baru khat 100% original bro khat te battery ru ya original hi tama akal stay tu kasil tama madap situ tang kasil melera nomor kalong register jong itu te battery ru dalam warranty 6 month te baru khat nda sedang download original baru khat te ke phone la tip top baru wis tama law FRP te ba password jong ni dengan law FRP password jong ni bat saya pan baru ka bantin ni phone saya comments phone number jong pun hapot description saya komen saya yui saya padi kedor no phone te blog blog kunduk tirakan jonga kadang biang but please saya like saya subscribe saya share like YouTube channel jonga te blog blog kubisi bun kubisi jaru ipi te saya casuk te good night te belin kuku kuda ipi kubisi bun kubisi jaru saya